madam deke hayangan nang mikti siwa da madumana ya hama homa lokpuvai hangsin mini konda yayange hadau kaya kawang nang mikti siwa damnang hayangan uyin aniu kawang nang chon nang gaminyong faboy dongo buta dam jelak po chon dalak hayangan dumana nang diyo bekembo hebak awang ikau hangi ba dumana wangman yayange hadau chingdo nang gaminyong fayom nang dolana sopa nang mongay yeo Amen. Kawang bata malok pulan esede kawang amoy manfa. Mlan ndak mai teman tai dam de tai so me yu be bak jam se cha ya hu te nang teman bai ya ha sa gi ngalan atam ma ge pai ngonang number cha me wan su bu ngai lak ngonang gi anu ni se ba me ma ya phau ya bu ma ngai lak ngonang gi anu number limba revival hibak mong me nok sa limba atu ngai lak ngonang gi anu in bu jeng yub la hado ngambil kaya ngonang tau ke hado revival hibak me teman hado cilam hado jeng nyum hango yang alak kina se anu hado me hango atu yang alak kina kaong hado lang ya te ma se teman cawi pak yo biasanya li teman kan buba caw ba nok ba kawang nang phau in hibak ambe jina teman ada menyong bu phau boy oh nok ba kawang hangi ba lang ya hangolan hangi ba teman de dalak na hangi ba ngau yang ge oh ba hado atal ngai da dam pha tubang yak pa ya boyo pa kawang nang halang teman nang ayan dam pha caw ba kawang nang chumai phang ma nang sum phang ma hado chunyu ka dalan ba wan chulong mu bu maya ka dalang mu ba kawang chumai lam nyung ma nang ayan dam pha se hado chunyu ma yamai bo tu meng maya ka jelo bu maya bu ba kawang khong kam bu ba nang caw dam ba heng hado ba nang ka dalan hado chunyu ngobu khong kam bu ba nang ayan dam pha tu lili ma bu hado krosenok salan upa nang ayan dam nyangan yen bu ka dalan dang mo upa kawang yen bu balan khong kam nang chon ya heng atu meng khong kam bu nang ya tayang phau se yu bu ngam khong kam nang pham ba yu pu heng botol ase jin upa nang mong yo amen hilak ba sing tam bu ngau cha menyau yang bu atam tak den balan naman pai ngoi aboy teman hado yem nok soyang teman konselan teman jam joblak da koi tak den balan naman pai ngoi aboy naman yem nok yang do talak jina tam nang ani ambai hu ya atam physically hado pai yu mu hado ngoi aboy naman min pha oklak teman iman jang yu pocam lak hado sin tam nang gi Hallelujah. Praise the Lord. Teman mula na kawang na manyong paha. Wang Simbabu, camp director, speaker, sponsor Pabu, prayer warrior ministry, yang isu krisama, isu yang yonglan. Mula na hado hibak kamay, iyan may sing na mula jam sa kawang na manyong paha. Hibak ngui bukay tumana sa tui kung wanglak. Daw siya ma, tuman lamoy lak sing na sa daw lai cha kinang. Wanyang de tumana ingo bu. Dollar him 91. Hado chama daw iganeng. Yan lak sing na yungwan ba numan yan lak sing na numan yung awyen yungwan ba tang tha pai ita pa chongwan bu phang ba awyen ngohnang ide ipu oklak nanga kawang hayang lo ching nang ma tu ting lang nang hang chung ne iye nanga
lo ngopu itu esai mapu hayanga lilak patak amyang mapu yana ang palak satu mana cuanlak taitem tau haki inang ada taitem isu bangunang 16 March 2024 hatwong ni yomnok taitem hibak konapan cha hibak wenang ekungwilak paje kanwang hemlok lak Santamwat Yopu Committee in charge Chairman and Secretary Konyak Speaker mana chuan lak taitem sa hado king orang tau kai teman tuiwang lak chungne omong obu teman pai KBCM niom ba pai yopa hado tuiwang lak chungne sa tongnang Yop kening. Wang hengui bu chau ba da ba yongwan ba kawang. Tanap hada ba nam ning shom hibak yenai nang moi manadam. Alau kan ma yiche hayang anio nang khumching ma tuman. Haki nang da yoba khumlak china hibak amai do pun menyong bu fanang. Nang da yoba dan bu kia ni sibu ba revival taidam sa tumana wang adai boy. Awang ma bu akum nung ya kawang nang umbung ofa. Hayang maidam bikpulan imanan nang mikti siwa dam maidam ya bugai sotong bulan tuman lilio yahama mohiman ayong na myang bo revival taidam ni si buban myang tam lakchina wang nang ka wang nang buwong ala yu yupoi tolana se upa nang mongai yeu amen tuiwang ayo patambu niom bada menyong fanang alau hibak yu bai cha cha hangoi nang sa man taitem da la yi ha hemlok lak Santamwat Yopo Committee in charge Chairman and Secretary sa Santamwat Yopo Committee da hemlok kina hibak pala
Lokatambu Sansamvat Yopo Komedida Manyong Panang Ilakpa Numan Ayan Hay Tuisaw Kawang Ilakpa Moywansi Alaw ta ngawa Hangoy nang sa kawangaw Ya pailak Speaker tau ya pailak tau he Tongorang Teman bay speaker ba phom kata pailak cha si bay to phom jing area kata ne myang yi ngao sing lak ma stage bu to phom ngao yi sing iyo phom ne myang ya bu to phom jing kata hayang bu tum jing ngao iyo yi sing lak hayang bu mong hom bu cha wak jing high school lai jo ngok ki me te ko ha to mon taw no pass meng be se ma nya i yang ki to ma yo ong a selu se chai klak hayang sing klak to ting lak pu hayang mong mong nang teman moi lana ha to ki chai mo ya pu o mo ya pu nang hang hi mo to ma yak te ki ngo ya pu nang isu kresa chao ya ha ma nya bun meng ma so se tni ayan hayung ya lak ching na moilan na so lak ching na sa bang yu ta ha to ngao lan chai na tam na yang wong bong ngao cha ha to ma tak palan te yup lak ching na ka da tam ha to ma mun pha yang ngong nang anu man mun man pha bu lan no yum nok yan yang phai ma pha bu ok lak yang yum nok yan yang moi lan ado tak palan ye tai ba manya bu ki mu tak palan jing ne yo pui bak yalak to ke tak palan tan lak jing na ado China tam nang tai tam di ha kun yo lak speaker sa tuman kawang ngau ya pai lak jing na sa speaker de hibak phanang to ke moi lan ayen ha yung yan lak jing na tan ke o se ado yalak pa po China tam nang sa speaker de hibak phanang Yade Amar akong goy ba ako siyang kawang niharan oyin tanap pai ngohnang naman kawang kempu kawang mande mong may yabo to chai tam na achi second service hasa aro mano bishi aigena bohigena tikha karne আমি বেশি খুশি পাই ঈশ্বৰৰ লগত বেশি ধন্যবাদ দি আৰু এতিয়া আইগনা কানাকা খানবি বেশি ভাল ব্ৰা কানাকা কাৰণে আমি খুশি পোৱা ইটো পিছানাই দি আছে কালি ৰাতি কানাকা খানবি ইমান ভাল ইমান সুন্দৰ আৱাজ ঈশ্বৰ লগা নাম উঞ্চা কৰি দিয়া কাৰণে ইটো খুশি পোৱা ইটো পিছানাই দি আছে আজি It is second service day. Ami kobole prathana korigna tayar kora do. Luke chapter 16, verses 19 to 31. Dade tukhiya mano Lazar aro thone mano ekjon laga kahane amar Prabhu Jisu brakoa edu tikhi pai ase. Edu kahane do kali rati kwa nisana intellectual chilo ading lakpa lan mokos brahe ispisas kora manukhan bi itu chane aro second day emotional element tade pisas kora manukhan bi itu kahani tu chani gana asa aro last day volitional element fully surrendered lives. Itu kan
Anika pisas kora manukan be itu kahane itu chaniasa. Itu kane itu tu pisi porna kahane nisna makan ke hoy. Holebi yede aci makan. At malakas listen ki pai lobo itu sabo. Itu kane makan. Olap time lo kena aci itu beraya makan chani boleh sista kurbo. All human beings are same. Mano tu ki olebi ekiase. Olebi kitia sabo dunia phale tu kono ba tu lamba chaura dangor kono ba poka kala lal aru kono ba tu thoni mano tukhya mano kono ba tu peshi intellectual kono ba tu aru peshi illiterate and ignorant mano khan peshi thake kono ba tu peshi sundur kono ba tu sabole man phal na thaka nisna bhi amar manu laga life te sale tu tikhiase olebe atma bhale sale alag alag group nai khali tuita group ase ekta to yenni bu ye do balan ano ekta group to yenni bu do bala itu tuita group ase de itu kane amagan itu from that spiritual aspect we will try to learn the spiritual lessons. Itu yede Lazar aro hakpa itu tuchun laga kahani kitia sabo itu dende. We see here two different individuals living in same locality with a different standard of living. Itu tuchun laga standard of living alak aro ekta tu thoni ekta tu khyamano itu tikhiasa. Itu thoni mano do hodai tai laga khor de mes bonai gena mano hajar mati gena hodai din khai thaka aro ekjon mano do khor nai family mano nai tai pinthi bole kabor kani bi nai aro tai laga khau de pura khau olai gena aneka tikhiasa olebi itu toita tu same locality te thagilebi hodai din tikha tiki mukha mukhi tikhigena thagilebi tuchul laga spiritual journey ya hade yendai bo yo ande tai bo si nam ko journey na spiritual journey atma laga yatra hedu tuita tu alak rasta de hedu tukhya mano to alag rasta de aro hakpa to alag rasta de cha amagan itu tikhiase edu kane their living condition on earth dunia de thaka homoi de tuchun laga condition to olap alag nisina tikhiase living condition bi aro atma bhale bi olap no pishi alag edu tikhiase the rich man edu done mano to hodai din tai laga kabor do bengonia kabor aro komol kabor lagai gena pinthi gena hodai din mes panai gena kha mano amagan tikhias aro hodai din tai laga khore kiman hajar ahai gena khai edu to kon gori bolebin na pare anika hodai din enjoy gori gena thaga ekta asa edu amagan silent Bengonia covered purple clothes. English the purple cloth. Aro amakan Assamese na kamis dito Bengonia cover kobo. Aro ekta to komol cover. Heto cover do pratham tindi do aki tindi do Raja Rani laga cover asa. Aro common people heto kandu itu nuri nibinti. Olebi Raja Rani laga royal dress. Angba itu khane pindigena thaka kapor ase bole itu tikhese amakan ek time de Egyptian linen Egypt khan laga linen kapor itu bi international market te beshi dam uthigena pikai thaka itu tikhese aro Indian cotton itu bi international market te beshi phal brachai itu national itu tinde itu bengonia kabor aro komol kabor itu pisi tami aro raja rani laga kabor thaki sebelah makan itu
background study de kidia sabo itu time de makan tikhiase aro itu thone mano laga hakpa laga khor de du ekdam mano ahai gana hodai din mes khai gana thaka itu tikhiase holebi itu dukhia lazar du tai hodai din daily destitute daily food hodai din khabole bi ekon na pai gana thaka ase aro itu lazar du itu hakpa laga torja usor de nor olebe pahar de tai laga ket pahar de hodai din pohigna phitor de sai thaka anika makan tikhiase aro tai laga kaude pura khau olagana thaka gorne tai ke phitor de bi ahe bolin nite etu kane to ket pahar de tai to hodai phitor de sai gna তাই লগতে একো দিবনা নাই হেতুৱে আশা কৰি না ৰখি কিনা থাকা হেতু আছে আৰু তাইতো বেছি দুখীয়া মানুহ আৰু খাওঁতে পুৰা খাওঁ ওলাই কিনা only one thing that he could contribute was he allowed dogs to lick his sores এইটো তাই লগা খাওঁতে কি পাঁচখান ওলাই থাকে এইটো ওলাই খানটো Kota khan agana seliki koribole ti thakise. Only the thing that Lazar contributed to the dogs was to lick his sores. Tai laga khaude seliki koribole tia itu asa. Nole tai do eko koribole nabara anika thaka amakan tikiasa. Itia eki koloni de eki chaka de thakiasa. Holewe itia do tuchuntu koloni alag de chaka alag de chabole time pungji jaisa Bible de goya says Lazar died and carried away by angels to Abraham's bosom Lazar morise aro Abraham puhi thaka chaka de sorkodot khanpra taige loi jaisa hitu kitia dekina bishi monde khushi ai kitia dharmik mano yinni balan lilaka wangdang songning balan payanga imana ya dai nangbo na konyak kota thika zero dharmik mano kitia moribo abne nature eto wangdang bokji bole na jabade sarkotot aigna loi jabo aro itu to makalaka mohimana zero Isobra makage tia blessing mohimandu tu aside amakan ekala chabole noite wangdang bongji bole ma ekala chabole no amakalo de sorkodot aigena loi chabole ase eto nisna Lazar ke tu loi jasa aro Abraham thaka jaga bongji se bole amakan Bible de dekhi ase therefore when saints died the angels carry them away to heaven Sorkote loja. Hello, Pishi Pabile Ekdam Mong de Ya Yangbo. Itu Kitia Hobona. I may be Kitia and Nika Chabona. I mean, Lobole Sorkotot Kitia Iwana. Monte to I Jaidona. Lazar Laga Kahani and Hoy. Oleba makala monti tu ahai jaido. Kile mana dharmik manu kan nika loi jabado. The saints will reach heaven within no time. Dharmik manu kan tu sorgote. Ekdam angels sorgote praya makal loi gana tate chai jabo. Ami itiabi timo bode ase. Ami laka aspas au mano ekta family deke neighbor. Yupi koi na konyak te. Tade au church te tikon koreda moi usor thaka tai ki ase moi phalgo chan tai ke cancer ulaisa cancer ulale bi tai itu pikhai kana hala ola ekona cancer upor de be isor laga moram isor laga anugrahe cover korina thaka tai morise maiki tujun bi jaisa aro jate Tai laga funeral khatam hogna loi jaigana maidam dis
next in the aro amar maiki dijon prathana guru bole jase edo damde tai laga maiki bra amige godo aya avene laga gokai do tai mori bole thaga damde to sorgo to dijon ahegana rukhi thagishide holbe tai loi jabole damde to takan satjun ahegana tai loi jase kos edo bai amar no prathana gora damde kandishide not that he died, but because he was taken away by the angels to heaven. Sorkote loi jaise, aniga gobra peshi khushi bhaise. Aro sokobani olai na magado pradhana korishire. Kilo mare khushi asero muria karone kandi bola noy. Sorkote loi jaise, aniga gobra magando kandishire. Khushi, out of joy. Aro itu tinto amege kitia hai bola amege bi kitia loi jabona itu bhabana ai jasiro itia e sorkot pongji bole mon ho jasiro ekilo gode khor osorde thaka mano anega jaigana aro ami do kiman din thakibo ami bi tai nisina chai jale kiman bhalo bo tu bhabana ai jasiro na hido kahani to ne kahani no de hido do tate be shimening asa 이러가네 에도 라자르도 로이그나 아브라함 타가자가데 로이자자 이데야 바이블도 거다 now the rich man also died and was buried 에도 돈이 마노비 무리세 다이게 망종도 로이자이그나 마이담디세 다이라가 안마도 너럭데 demons 에도 간바리 로이자야 na demons konyak handu kasih koi do na the kasih na phom bi kasih koi konyak bi kasih anaga edo demons kan ba tai ge loi jase idia same locality same colony same ward hodai din mukhamukhi tikha tiki hoigana thagado ketia pe long nababo laga jagade alak jagade chai jashide tujon eki logo thaga olebe their destiny was different their spiritual journey was different kedia be lok nababo edo loi jas both of them died physically but they landed up in different places tujon bi morise alak jagade pongchise edo at edia Lazarus went to upper Sheol when Abraham and other saints were where? Ita moi ekta kotha kobo. Old Testament de shaile Sheol the Hebrew kotha de Sheol bisiasa. Aro Greek kotha de shaile Hades koigana edu likhiasa. Edu tuita to ekta to Hebrew word ekta to Greek word. Hadu tuita alag nisina olebi same jagade eki jagade goas de Hades and Sheol. Aman kunya aro home kan muria atmakan taigana jaigana thaka lokode yum koido na yumchung. Olebi amakal porus pitri kanbra pisas wado yumchung de jaigana tate shadibi kore hunting shikaribi jai thake खेती करे इतो गाने मोरा दांडे की 고추간 아로 की खाला सब दिरो ना इतो दाइ간도 염증도 로이자가나 खेती 잡어 이तो 라가고 아르가 홀레비 एकटा কথা도 염증데 자이가나 사디 होइगले दुनिया데 था가 दांडे एक존 모다바 마이키 틴줄 로고 था가 올래도 염증도 틴줄 로고 타기보나 꼰 로고 타기보 그래 마간 거도 폼 간벌 거도 first 꼰 로세 히도 로고디 타기보 아로 시긴 탈도 데 왑뉴 이도 위도 얼그레 타기보 아로 이도니실라이 마이기 액답이 틴다 자라 모다 로고 타가비 어지로 다들 염증도 다견도 다이 first 꼰 로고 사디 호세 다이 로고 바퀴 섭도 플롭 카시 아마간 나 이도 이도 간에 예데기디아 헤디스 슐고보 아마간 보루스 페트리칸 비사스와 염증이도 너 알아가시대. 이도 아마간 고아니시나는 너 바비비들도 뭐 고아도 염증 고보.
Holibi itu amakan forefathers kan abu abalan ini ka pisas kora itu jem jeng loh. Ekta jaga tu muri kena jabo ekdam sorkon nisena khushi jaga ase. Aro ekta jaga tu norok jaga ase. Amakan itu tik jani lobo. Aro yade saile upper Sheol and lower Sheol. Upor de ekta, niche de ekta. Itu ase de. Itu Sheol tu tuita ase. Hades tu tuita jaga ase. Bible de tik itu koi kela ase do. Itu kali धार्मिक मानव खान कितना मोरिबो ताई खान तो ऊपर upper Sheol दे थाके होले भी पापी मानव खान कितना मोरिबो ताई खान तो lower Sheol दे थाके itu asa itu Old Testament time de moria धार्मिक मानव खान तो asol sorkot tu pongjana. Holebe sorkot nisela aram chaka, khushi chaka. Abraham ko te boi thaki itu chaka asde. Holebe asol tu sorkot pongjana. Manokan asure pabo wale itu kinega ola, kinega os. Aro tu yem jeng tu ita tu kinega. Aneka phabe obar. Holebe ketia itu hak pado. He looked up, and the Bible did not. He looked up over the size. Abraham tikise, Lazarus tikise. Taidu niche desa. Niche Sheol desa. Abraham aro Lazarus to over laga Sheol desa. He looked up and he saw Abraham and Lazarus. Bible did do leaking Lazarus. That means there is upper Sheol and lower Sheol. Hey do. Kile Old Testament thaka time de Moria dharmic manokan kile direct heaven bogjana. Question. Simple answer. Kita makan Bible de sabo. Old Testament time de dharmic manokan do Januar laga, Gobodar, Guru, Mir, Sakoli. Hedukan katina, heduk halaga kon brahe, palitan tigna, takhantu salvation bagana thakas. Holebi direct heaven de chabo korene. Asol mere pacha laga kondu aro pahagana na. Isor laga kondu aro pahagana na. The blood of Jesus Christ, the Lamb of God, was not shed. Itu asal itu kan takantu itu perfect blood. Wang ngoibu itu kita pahabo itu rukikna thakaja. First, Ephesians chapter 4, verse 8 to 10, 1 Peter 3:19, and chapter 4, verse 6, Psalm 68:10. Itu kan dia ada asal itu kan takantu itu kawang niha. Itu kita tailaga konto pahabo itu rukhigna azro. Aro kita Prabhu Jisu murise tailaga almado itu upper Sheol de chaise. Aro itu kanga prachar korise. Apni kan karone I have set the perfect blood for you. Ta kanga prachar digna itu kan sob logena chaise. De heaven de chaise. Itia to konto laza aro Abraham takse itu jaga to khali asire. Itia kon dharmic man kan mure takan sob to heaven bungji jaisa. Amakan itu jani boleh. Holebi Old Testament de itu thone mano thaga itu itia biasa. Kon mano muribo tade jabo. Aru jade tuk paigana peshi tuk paigana thake. Holebi asol norok pi pungjana de. Asol norok tu the final judgment. After the final judgment, only they will plunge into the hell. A soul hell to that they jabole as. Itu kan ni. Jisu, Amar Jisu, Prabhu Jisu bra. Itu jor manu dialogue de tujuan cross the marriage itu na. Ekjun ke dialogue se. Today you will be with me in paradise.
Prabhu Jisu bra paradise ko to Sheol laga kotha ko ano ide. Direct heaven de jabo ko asiro. Ito gane ito chor mano moriado chenda bagana moriado Prabhu Jisu logo direct heaven de jas. Ito ga magan Bible de dikhiase. Ito gane ito dunia de thaga homoy de. Mano to ekinisina thake. Holebe salvation paritran ba aron ba to ekdam alak aside bile magan chaniasa. Yede shaile. The rich man saw Abraham and Lazarus. Lazarus or Abraham tujun ki dikhi basha. So he looked up and saw Abraham and Lazarus afar off. He looked up. Tai upodi saise. Abraham or Lazarus tujun tu dikhi. Na? Tai lower grepra Sheol bra upper Sheol de saise Lazarus or Abraham tujun dikhi. To ito thone manodo kenika hoigana tai Abraham to poe la thakikina muri chase. Holebe tai kenika Abraham chanise. Kon bra tai norok te thaga den de kon aigana tai ka Abraham to introduce kori dise. Question ase na? Question. Kon bra tai ke hey tu pura mostari poka hoigana thaga to Abraham ase te bele tai ke kon bra introduce korise. Korana do. Olebe Israel bra tai ke Abraham recognize koruble dise do. Tai ke Abraham recognize koruble dise. Aro Lazarus to hodai den eki locality takasi tu bai tai chan. Hoilebi tai tuk pa jagate Lazarus to ahanai. Tai tu ekdam aram jagate khushi jagate dikhisa. Aro tai ko to Abraham aro Lazarus ki dikhise. Tai tu yete joy bra tuk pai gena sanga sauksibu. Molo wan te chak yang sanga sauksibu. Sauksiwan te look up. Aro Abraham Lazarus dikhi basha. Tai najana ekta doro. Ito upper Sheol aro lower Sheol majote khali jaga dangor asebele tai najane. Usor naki. Ene ita lokpa bole jaga naki. Bele tai do pabiso bola. Isorduna dunia nabana agite television TV tu ponai lo sede. Oto sorkote thaga Abraham aro Lazarus tujun tu amaga nida Japan de ki olai, Washington de ki olai, aro London de ki olai. Sob tani ainigna amaga laga room de saido na, kama room de saido na. Itu nesina tani gna anigna dikhai dia tu hakpa tu jane do. Itu bae usode dikha dikhi dunia de Lazarus tujun thaga nisinai asina ki bhabisiro. Itu majote chanda dangor asebele tai chanana. Itu dikhiasa. Itu 다이도 액담 상아 사옥시보 야판되고 다이 털주 그룹은 너바래 해도 똑도 털주 그룹은 너바래 아니가 해도가 나만 사일래 verses 24, 31 딱 사일래 딱한 맞췄대 কথা পাতিবলৈ কোন start হৈছে who started the dialogue between the rich man and the Abraham? Who started? First to hakpa kota gojiro na Abraham bra start hona. Lazarus to eko ko na. Kilmana dunia de thaga homo tai eko ko na. Halebi itu hakpa bra he first start hosa. Ki tai laga muk par ki olase. First ki olase. Have mercy on me. Ameke toya kuribi. Ameke toya kuribi. Tai kagwang shipshi to yunang det. Ameke toya kuribi.
Na? Ito hakpa boila mangsin na muk pra kotha ula na. Tai laga family background de saile Jihudi mano na ke. Kile mane niche de sai chale Jihudi mano nisina tai laga background de tikeza. Tai laga khorde Bible bi thakise de. Ito. Itia ameke doya koribe. Ito first tai laga request doya koribe. Tade kon manukan jolai gena thake. Ito kan tu sorambi na thaga manukan hoide. Sorambi harai ja. Dunia te thaga homoide. एक पर होले भी लाजर के पानी दिया तीगना थाका होले दो और वो भात टेबल नीचे ते कीरीगना थाका इतो खावे ना अमागन 10 पिंडा हाली दिया इतो प्लेट हालीगना कुत्ता के खिलाने से ना खावे ना दिया होले दो हितु तिंतु इतो मानो दो लाजर चिंता थाका टाइम दे अमी पानी भी तीसे खावले भात भी खावले तीसे Ito amike compensate koribi, amike ito terabi kobole ase no na. Olebe ito kobole nai. Kila mana he did not help Lazarus in any way. Pani bi diya na, khawole bi diya na. To tai kiba ekta diya thakele do, ito tindo amike ito terabi kobole ase no na. He did not have any point to ask anything from Lazarus, and Lazarus did not have any due. Eko Lazar bra, ito hakpa te tera bola eko na. The first request, his first request, he cried, "Have mercy on me, Father Abraham." Ameke toya kurubi, Pitri Abraham tayo nika. Ano ka koi gina? Tayo ko siya. Send Lazarus, Lazarus ke potay dibi, na? Lazarus ke potari. Go jabo. For what? Where? What is the reason of sending Lazarus? Where to go? Kote jabo. Ki karone jabo. Na? Send Lazarus. Lazarus ke potari. Ito ko esa no Bible de. Aro ito ko apishite. Tai ki karone Lazar ke pothabo lage reason to ulase. Amangan kana debi wangdang itu wangdang me bias ekonai anigana olebe norok tu pani tu living water tu thakibo olebe na khawo bolai tu olebe norok tu pani nai do itu ekdam pani na thaka jaga isro. Tai pias lagi se, itu tu cuy beraculia se, tai ke pias lagi jase, aro tai toya korubi belum mangado, ekdam unreasonable. When people plunge into hell, they lose their logic. Logic, reason bihara jade. They become so dull. Chilo, it will be pia, ekdam dull manukan ho jade, norok te chalo do. They become so illogical, so unreasonable. Itu bhai, tai ki koisa. Lazar ke pothami. Tai laga angoli bra pani te anika tigna. Itu norok to loy agana. Ami laga chipa thanta kori dibi mangi ajudo. It is so illogical. It is unreasonable. Chuti Lazar chaigana tai laga angoli pani de haling na pichaigana ana holebi norok pungjara koram brai suki jaboro. That his request was illogical, and it was a shameless request. Sorambina. No, shameless request. Aro taito eternity to eternity. Akam yenang be molo wanda hai chalak. Habo
Lazar ekbar pani tay laga jibat tanda korabra kiman aram babona. Kiman shal, kiman century aram babona. Na norok te jale the reason big haraja. Manolaga intelligence be haraja. Kiman intelligent thakile be haraja. Your educational qualification, your degrees, all are gone. Haraja. Itu lok pasido. Itu. Moreover, Lazarus won't come to hell to supply water. Norok te chala mano khan logo de Lazarus bakile pani supply koribo. No, kam nai do. Norok te thaka mano khan ke pani supply koribole sorkote thaka tharimik mano khan perai thakibo. Molo wante ngobu anulan songson bude ajowalan menda. Norok te cholagena thaga papi mano khan request de wangdang de ngobu ajowalan menda. Dua sede. Takalaga kante perabole nai. Hello. Norok te thaga mano khan ki onorot korilebi ki request korilebi tade eko toya nai de kawang shipse anangbo kan yade na aro abane ki mange itu kon bi honi bolen dibo. Do makan itu chani aja, na? Tai ini kan manga demde. Abraham bra first response. Tai laga jawab. Itu. On earth you receive good things and comfort. Lazarus got bad things and suffered. Dunia de thaga homode. Abine tu ki phal postu ase. Ki aram laga sok laga asa itu sob abini pailo se. Holebi Lazarus tu ki biya ase itu sob tai paise. Amar naga manokan kita ba naga mis ko dande pessimistic bi hoy. Kono ba do aya pastor ame laga family de eko tuk suk no hobo karne prarthana kori dibe. To tuk pe nai suk pe nai tu kinaga koro. Abraham ba koise dunia de thaga omoi de abeni tu suk de thagese Lazarus tu tuk de thagese itia to kitia morise Lazarus tu suk de ase abeni tu tuk de ase na situation tu ekdam reverse hoise change hoise dunia de thaga tuk tu temporary dunia de thaga suk tu temporary holebi moria bishote pa suk tu permanent aro tuk tu permanent situation de ekdam change ho jase because itu hak padu he enjoyed all kinds of temporal enjoyment and he got the eternal suffering holebi Lazarus tu temporal suffering olap tin karoni tuk thagese holbi itia do ananda paij lose khushi ananda jiwan pai lose edo gane dunia de thaga dande kiniga thagibo holbi muria bishote bishi manolaga condition to change ho jai de your situation your condition will reverse will change and you will land up in something unwanted place abne 파비기나 나타가 아버니 나라기야 작아데 아버니 punk지고 이도 되게서 이디야 아로 second request 다히 아로 start korea request to no 거이데서 다데 에코 아브라함 바 positive response 디아나 홀레비 second request 아로 아니가 거이서
또 사람 나이도 아로 라자르가 보타비 고자. Send Lazarus to where? God. 다이 고자. 아멜라가 바발라가 거래. 아멜라가 파이 반슈나시데. 라자르가 보타비. 아로 다이브라해. 아멜라가 파이 칸게. 아벨라가 거기도 이니까 독대하세. 해도간에 아비니 간비 이솔 자니 로비. 아로 예대 아메 독보아 자가데 나이보 거네 다칸 거 거의 디블레 디빅. Tell them about my sufferings so that they would not come here. 다칸 예대 나이보 거네 다칸 거 이도 거의 디빅. 뭐 있다 거다고. 해도 학바다가 몰로번 노력도 파이널 저지먼트 비시도도 아솔 노력도 잡을래서 원래비 예때 다가 된데도 아솔 노력 내지나 얼랍 아람 얼랍 곰디 해도 왜나 예때 다가 된데도 두니아데 라카 니절 간단 마노 바자칸 수그리칸 수그라칸 아마바바 꾼꾼 다이칸비 얏고레 나 줄리레비 나 뚝바이타게레비 도니아데 라키게나 라카간 얏고레도 이도 내셔라 이도 학바도 다이라가 파이칸 반춘 라키디아 이도비 얏고리아서로 다이 뚝바 이도 너이 다이라가 파이칸비 다이 뚝바 자가다 아일레 깨니가 하고 거기나 다이도 노력도 줄리아서 헐레비 다이 파이칸비 파비아서로 아니가나 예대 다가 마노칸 코노바 아밀라가 패밀리들도 꼰비 액바베 모라나이 고보바리오 아말라가 패밀리 마노 액춘비 이티알로게 모라나이 고보바리오 No 100% no 꼰비에가 고보 너바레 아마바바칸 우부 아바칸 섭 우리자서 아르타칸 고다서 그런가 봐봐서 이솔나 바이거나 뭐라 홀래도 해도 학밭 타가자가라서로 아르다간도 두니아데 라키디아 아마한 얏코리아서로 This is true because the word of God says so. 이솔라가 바이코라이도 고해서로나 아마갈라가 패밀리 마누간 아게데 꼰꼰 모르서 다간비 아마한 게 얏코리아서 아야 아멜라가 패밀리 간 두니아데 라키디아도 아메 다가 자거데 아이디 볼레 못 나요 아니까 파비에서 헐레비 다간 몬톡 바이로이 비 다이칸기 파베기 고볼레 못 나세 아마칸 느봉지보데 God will not allow any communication between the living and the people dying in the hell. 노력대 다가 아로 이디아 두니아데 쩐다 다가 마저데 에코 링 나이데 unless God allows it is impossible. 이솔바 alone 노거를래 이도 노거보 나바리보 그때야비 이도 노보 아마간이도 디게서 because he was concerned about his unrepentant brothers on earth. 해도 다이길래 아미게 5 minute 내메데 올라이디베 올라이디베 뭐이 차이거나 파이 칼로게데 1 minute 톨리비 고보 아로 아미 노록데 코라이 아보 길레 고하나 길레 라자르가 포타블로 고세 길레 라자르가 포타블로 고세 다이 올라이볼레 길레 망하나 He knew for sure that he would not exit once he got into the hell. एक बार नरक तक हमारे से कोले यादे बड़ा खोराई चावले नाइ बरता चानी लोसे दो इधर बड़ा अमी के एक बार उलाई दिवे ना अमी चाइगना फाइखान को गोवो और यादे खोराई है वो अमी के एक बार बोलता है किले कौन है ताई चाने दो एक बार नरक तक हमारे से कोले यादे बड़ा उलाई बोले चांस नहीं दे यादे बड़ा उलाई बोले चांस नहीं नरक तक जाइसे कोले ना Summer vacation bin na babo
winter break pi nai, government kam kora kam pi casual leave pi nai, early pi nai. Magi kan pacha chona mo bole soy mona maternity leave pai, moda kan bi achi gali do paternity leave pi pai. Norok ti hitu leave kan eko nai de. Norok pa ula bole eko leave nai. ना हितु प्राय एक बार ताते चाय से कोले एक बार ताते खुशी से कोले ताते प्रा ओला बोले चांस नाइ बोले ताई चानी चाय से तो हितु प्राय अमी को ओलाई दिवी को आना है तो लाजार की पोता भी को ऐसे तो हितु लोगों ने अब्राहम प्रा की जवाब दी से Abraham second response Abraham said they have Moses prophets. Let them hear this. Takalaga hate Mosabra likha kitab ase na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Itu pansta book to Moses par likhisiro. Aro paki sob to Hawa patikan hibalan pre likhisiro. Takalaga hate Mosabra likha itu bi ase. Hibalan likhai tu bi ase. Takkan itu puri boleh tibi na. Nah, itu puri boleh tibi na. Jadi kini ka bhabi ase. Tai tu khorde Bible rakhi kira. Jadi pisas no kena norok pungsi siro. Aro Abraham prakwa kotha hisab te. Tai laga bhai kan kebi. Itu Mosabra likha. Hibalan berlikha, itu puri boleh tibi na, kau esiro. Bible rakhi kena, khorde Bible rakhi kena norok pungsi se. Nah, jadi ini kan asal na, sab laga khorde Bible asa. Reben jangan tadi buhi kena asa, tai translate kurisa. Home kalaga ami translate kurisa. Home aro konyakan, sab laga khorde Bible asa deh, sab laga khorde Bible. Oleh itu rakhi kena kau jawab. Where are you going? Itu hak pa mondok pa ni sina tuk pa boleh rukhya senagi. Itu piatin rukhya senagi. Itu tangor question aside. Tangor question. 30 Bible clean heart. Clean Bible 30 heart. Manukan itu kau deh. Bible kon manukan pisari itu study kore. Tak halaga Bible tu jaga de chili pangi kena bitake. Kiki line shop. Aro margin de kiki tam letra. Bible letra kori dia khan laga montu sawa. Holebi Bible kina nisina ekdam nutun. Sal jalebi nutun. Thaga Bible sabha rakha manukha laga montu letra. Amar naga manukhan, naga Christian kan, moi kalibi kosa. Iso laga paikho itu moram nokre, itu nopure, itu study nokore, alchi lage, itu bai pisas debi takat nai. Mospos ekta nahai, anu ka asiro, na Bible rakhi kena norok pongji bolu tu kiman mon pi khala ka kotha sana, isor kotha natha gelu tu alak kotha, holebe apna khorde Bible ase. We should learn to read the Bible. We should learn to love the Bible. We should learn to study the Bible. And we should be able to test the sweetness from that word, from that Bible. Yada ki mitha ase to khabo lage. Ida to hakpa bra. Third request. Unless someone from dead resurrects and testify them, they won't repent. Kono ba? Moria bra,
Punurutan hoigana. Ahagana nukuledu takal mon nukrabo. No? Kono ba Moria bra punurutan hoigana. Tai kangen nukuledu takal mon nukrabo. Unless someone from dead resurrection testified them, they won't repent. Tai chani asiro. Tai nisinai tai laga pai kan bi pishi montan. Where is stubborn? Montan. Kon ko abin hone. Mano laga under de namra korigana najai. Sob obode thakibole mon. Hakpa asiro na. Posa thakagan asiro. Tai chane. Tai laga pai kan bi Core Bible rock living no puribo. Aro tai khalaga montu pi shitan ase na. Kono ba Moria bra boruno than nogina nokole de takan mon nukraba. Because he know how stubborn his brothers' hearts were. Pai khalaga mon bi kiman tan poi tai chani lose. Na. Nijor tuk bua chari gana tai laga pai kan pi tai thagat jagada ahai di bole mon nai tai tu bi mon tok kolibi na final judgment pisite a soul norok te chase koledo nichor pai phone family bi na bhabi bode hetu ta te chaise koledo dusra mano laga bhabi bole kam na nai bo nichor tuk prahe thorcho kuribo na parigana kantibo anika thakibo Abe boila ko anisna. Ado norok te chaise kole taikandu soram bin thaga hoja. They lost their logic, they lost their reasons. Ado aside. Alright takota. If you want to go to heaven, you need to prepare yourself. But if you think that you will go to hell, you don't need to prepare anything because going to hell is automatic. Nah, eko nukurulebi chai jabo itu automatically chai jabo. You will end up in hell automatically. Eko tayar kurubol kam na. Holebi, if you want to go to heaven, sorkote jabole mon holedo tayar kurubolaga. 그네가 봐봐요. 아브라함 다일라가 거타 다일라가 last job of the let them if they don't hear Moses and prophets ना मोसाब्रा लिखी दिया किताब खान और हिबा खान ब्रा लिखा किताब खान ताखान न पूरी ले दो कोनो बा मोरिया ब्रा बोंडोरोथान होएगा ना ताखान के साकी दिले भी ताखान मोन नु खुराबो ना पो ना ताखान मोन नु खुराबो 모리아 브라 보노로타 너그나 아이가나 사기 딜레 몬 코라보 바베세 노호보 타칸 바이블 부리볼하게 모사브라 키 리기세 히발란브라 키 리기세 또 부리볼하게 해도 해도 가네나 두니아데 타가 호모디아 마간도 코누바 뚝데 타가 된다 자이나 사디가로 아야 아마 패밀리도 올랍 뚝 하셔 또가 보사 발레 올랍 뚝 하셔 기바 액다 오바이 고리 디비나 Kole itu sadi ayah abani laga tuk koi guna ami mon pekaso. Kole be ami upay na yo ami be naga tuk ase. Kole ayah ami ni sina noy abani tu pisarila pabo. Itu karena abani upay ni thagli be kipa ekta upay tu kori tibide. Ani ka koi do na upay ni thaga upor de upay pisare. Dunia de tu asedo. Dunia laga niyom de tu asedo. उपाय ने थाका उपोर्टे उपाय पिसारी चा होले भी नौरोक तो चाहिए कोले तो उपाय लगा कोथा जो नहीं दे there's no willy-nilly in hell and in hell there's no descriptive soft answer in the hell
Norok te chulai gina thaga karne. Aya abene nega tukpa se gole ami kiba upai asana na sabo. Hitu naide. Kon brabe tu nukobo. Kon brabe tu nukobo. Aro norok te chulai gina thaga khan ki. Kon ba aigna noram kotha moram kotha nukobo di. There's no descriptive soft answers in hell. Abraham laga kotha sabi na. Ekta kotha brai itu hak parba ki honorul kurse check cancel kori diasa. Na upai nai. Abraham bra tail ke moram baji laga eko kotha koana. Wicked never becomes sent in the hell. Ano kadalan molo wande sanga soksigan ajo balan lengatam ne yok. Tamek manukan hobolen na parpo. Ha? Na? Norok te thakakan kitiabi tamek manu hobolen na parpo. Moreover, there is no second thought in hell. Norok te second thought na. Abini naga hole do ami ekta kiba ekta papi sabo. Hitobi nai do. Second thought. There is no second thought. Hell is a zero love place. Moram baji to zero. Norok to moram baji to zero. Ha? Tade eko moram baji laga kotha na. Itu norok laga environment de moram baji laga kotha nai. Tade to kanthia laga kotha ase. Tuk laga kotha ase. Nicho laga just marigna aro tat pachagna kanthia jaga ase de. Kon laga tuk tibi kon brabin sabo. Magan itu chane bola ko. Dunia te thaga lende Narendra Modi bra kiba mistake korise. Tai kiba wrong statement bolase. Tai tu ko gena chap chap. Olebi pichi pi kan bra ahagna. Narendra Modi ko adu thik ase. Na anika itu ting tamlak jingne. Itu justify koribul kotha koido. Rahul Gandhi kiba mistake kore. Rahul Gandhi support tu pishi. Tai tu mistake ekta statement bonabo chap chap. Olebi party kan brai tai ki korise itu justify koribul sista koredo. Na support system tu dunia de ase de. Olebi norok te jaga ne. Abine norok te tuk paisa korne. Abine khalaga nokphong chai naglan nyai naglan itu kan bi abine support te nai bode. Nijor posti manu kan me nai bode. Konyak kan nai bo. ENB kan kon bi nai bo. Naga manu kan kon bi nai bo. You alone is accountable in the hell because of your sin. You are suffering in the sin or hell. Na? Itu asiro. Norok tu ta kisim thake. Akong ni ngono. Akong ja hang ilong che imal. Kawang de phoi gombu akong ja ngono. Dunia de thaga dende. Abini laga kam de amikiman posnabi ulaso. Posa kiman disyo. Just kiman help korisyo. No? Hitu koi gana. Kawang de phoi gomlak. Tokibu kadalan atam ngona. Itu grupi thaki bode. Ishor logode apoman kori bole. Ishor logode hinsa kori bole. Norok te konoba itu thaki. Konobado, they are begging mercy. Oh Prabhu, Ishor, amike toya koribi. Amike toya koribi, have mercy on me. Hitu mangabi ekta group thaki. Khalit tu ekta group. Amiki hoshe itu group tu nai. Hidu asa. Hidu ane mga kita itu sabo. Hidu tu ini Prabhu Jisubra
kahani amakan ke example kuha noide. Dahil to isor sorkote thaga omode ki ulasha sob chani gana aha zero mano bonai gana aha zero. He have seen everything. Sorkote ki asa itu tani ani gana kuha zero. Misa se kobo paribo. Ini kadu nai kobo paribo. Nai do. Kau forta kaubra pentingna thaga manu tu sorgot pungcisa. Pengonia kabor komol kabor pentingna thaga hodai din mes ponagana enjoy kora manu tu norok pungcisa. You see how their destiny differs from one another. Their endings. Kinaga hoja wani tu chanya sa. Itiabe amakalaga family manong. The dead family members are worried for you being not safe. Dunia de thagakan, itia chenda thagan, paritran nabaigana thaga. Anika rakeshe gogana. Akide muricha kandan manukan to montok desde. There's no relaxation in hell. Norokte adjustment eko na. Tade eko relaxation na. Itu kali na. Dunia laga sampati. Dunia laga kian putih. Dunia laga position. Itu ekbar charibe. Aro ami hosabra moi sokot pung jibona naina. Itu jani lobe. Kila man amakala theme to living in the end times. We don't know when Jesus will come. We don't know. Abine laga future de ki hobo kon bi nichane future de kon bi kobon nabar. Only one thing we are 100% sure is we all are going to die one day. Itu tu take chani asuna na ektin tu muri tu. Dusra kandu future laga ki asa ma nichane. Only muribo itu tu sure 100% sure. Whether you want it or not. One coffin is coming from opposite direction to welcome you. Once you meet your coffin, you cannot deny or you cannot postpone that coffin. No? Abini ki lok pabole coffin ekta ajo abini cha ase coffin to opposite direction ba ase de abini pichi no ai ase lok pabole ase aro itu lok pa tende ami nalage idia tu kobole na bare. Therefore, death is 100% sure. Abini umur gimana saya? 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. You are chasing your life towards the end. Ektin tu khatam ho jabole. Muri kena jabole. Itu jayase to. Yatra jayase to. Itu ase. Isodo ahai bole dibe na, na hai lebi tai khushi ase. Always you need to prepare. This is called we are living, you are living in the end times. Individual end times. Nichor individual. The key ahai bo. Kitia itu muria do lok pabo. Itu ama sab itu lo saigana jayase lo. God's grace has time limit. Please don't cross this limit. Time limit asiro na. Isolaka anukra. Amakan opor de thaka. Ta itiabe loi gana chana. Itu ekta limit asa. Olebe itu limit cross hose kole. Na babo. Salvation to any free brother. Your salvation is free. You don't need to pay anything.
But something which you get on free, if that facility, if that limit is lapsed, then you won't buy it back even by paying the trillions of gold. So now, trillion laga, million laga tignabi, ito anugrah khatam ho jase ko lekin ni bolin na babo. There's a limit for the grace. Amang nito, Monday to rakhibo lagi de. Homecoming Kanaka Purakan American Purakan. Tadi amang sobjan de George Jones ko kena Puramano. Tai kidney to tapi fellows. Oleh tai laga sadi berai kidney ekta dise. Itu berai Kanaka thakina murisi de. Just recently he expired. Tai Kanaka macam de kuat kota. Itu Raja Hezekiah logo de Isobra abene laga khordo tik tak kurina rakhibi kuat nise tai kuat. Tai kota kuat Kanaka macam de. I have kept my house in order. Ami laga khordo ami tik tak kurina rakhia side. Whenever he calls me, I will go away. Na kita tai mati bo moi chai chabo. Na tai itu pura adiga kuat kana macam de itu kota zero. I have kept my house in order. Ami laga khordo tik tayar guna aside. Abini pona RCC building no. Your house, your life, your heart, your body, your soul, your spirit. Amahan ini ka ko paribo. Oh Prabhu, oh yungan ba, tao tìm yang ngohnang bo, nang yege. Tao nang pai haulak tìm yang ngohnang bo. Ano ka ko paribo? Ha? Ito lagi do. Ito lagi. Ito na thakil kini ka bo. Abini kucha isa. Such a beautiful, talented people, the wonderful people. Heman sundur. Holebe kucha isa na. Amahan amabra ekta bacha chonam hose gole. Ki bacha tu maikina mota ase gole. Mota ase gole aro amar home Konyak hanu bisi ola bisi na. Mota chukra chonam hose gole guru bi katibo. Nya bi katibo. Berti, orang maiki soalnya cina masih lalu morgir berapa hoi jawa. Kalau bina, soalnya hobi lora hobi. Actual mano kita amal agapet ulai se kobo. Itu temde. He or she has two ways. Ekta nole ekta, tai tuta rasa sera. Either he or she goes to hell, or he or she goes to heaven. Itu tuita rasa de ekta possible laga. He has to choose. She has to choose one way. It was it. Either you go to hell, or either you go to heaven. But there is no third place where you can go and hide without going either to heaven or hell. Norok tebi na jai, sorgot tebi na jai. Alak jaga de jaga nang lo ngolak kananang. Wangdang tebi yong, ngolawan tebi yeda, nang tayang lo ngolak alau kananang. Itu, jangan bola gitu. Besi serious lo bola gitu. Besi serious. God will call you in the most unwanted time. Abini nalakia time de. Baca jono mana tangol ho na itu time de isora abini ke mati bo. Maiki bi mati bo, mota ki bi mati bo. Abna baca kan itu tu postgraduate ho bola se kam pa bola time de muri chabo.
Because God will call you in the most unwanted time. Itu ulai to. Itu ulai to. Aro manukan no ni kata kedo. Itu hak pado. Lazar ke pothai pani olap angole te pichai kara aning na moi laga chipa to thanda kore de. Hido tai laga khorde na. Tep ekta khulile thanda pani. Ekta khulile koram pani. Aro khor pahar de chale pukri. Aro pahar ba ane pipeline bi man. Aro itu pipe pukri khan de tai palia has khan bi khiliye se. Tai tu bi sob chani azuro. Hak pakan na sob azuro. Pani kitia bi tuk nohoy. Manokan public kan tuk hole bi itu hak pakan tu tuk nohoy. Tai norok te man pani rakhina norok te pani mangi azuro. Aro itu bi ekta paltin ani bi kuana. Ek cup ani bi kuana. Khali Lazar laga angului phichai kena ahai kena ami laga chipa thanda guri dibi ko azuro. Pishi manganai do. Kali Lazar laga anguli phichai dai to ami laga chipa thanda guri dibi ko azuro. Oh, are you waiting for this kind of situation in your life? Ito nisana condition ekta ahai di bole mon nage. If you are not prepared, this condition is coming. Forcefully coming. And you cannot say no. Ami do no lobo ko bole na parbo. Do asede. In hell, you alone will be left. You will be left all alone. Abini ka hohai kore bole motap ti bole kon binaibo. Abini tu dia de kiman phal khor. Kiman pakisa. Ki box under the sona chandi. Posa kiman ase. Itu bi yat naibo de. Hamakala khor kiman thon po di ase. Itu upor da hamakan thake. Hole bina. Ketia isor bra abini ka matibo. Itu time de. Abini laga thon poti do abini bra polai kana nechabo. Hole bi abini hi polai bo. Itu ase de. Abini laga kante sona lagai kana ase. Angole de sona ring ase. Yedibi kola debi sona laga ase. Kono bado ankle debi lagai kana thake. Abini morise. Family manukang ba hitu ulai lobodo. Hitu damde no lobi ko bulen no parbo. You are helpless. You have no power to say, please don't take my gold ring. Ami laga gold ring no lobi ko bulen no. You will become powerless. No? Tu asiro. Hamakhan logode ekdam precious thing. Ekta to Ishor jani bolake, Ishor lo bolake, pavitra alma thaki bolake, nijo kinika paritran pase, kinika salvation to assurance pase, hitu tu sob laga monde thaki bolake te, hitu thaki bolake. I am telling you out of what God has shown me, what God has told me to do, and what God has meant me to experience. Me too, Barcosa. Kidding up, Abiasa. Jah shall be revival, Loshe. Atati, Atamora revival, Abinedo Adigataki. It shall be Loesa. I shall be Loblesa. Amar pastor Barlogna revival to Hoda shall Lobobar. Holibi. Kidding up, Abi. You are struggling for yourself. Abne nicho karone abne itu kuria sede. Abne salvation paigana manoge ti bole no. Aro manoge ti gana abne khali hat thaki bole no. If you receive Jesus Christ as your personal Savior, if you have the Holy Spirit, it is your own property, and you are not going to give away to other people.
salvation by gonna tagible to urgent laga kam asiro. Bishi urgent. You do not know when you will be called. Abinige kitya matibo abine ne chane do. Mo tima bor chai gana ai bo te go gana chabo. Atara sa de car accident hobo. Itia do coffin de haling la khorbong chibo. Na? Bishi lok pairo. Phal ke khai gana khomabo. Kali morning to tate chabo sari khan ko lobe sob appointment koribo morning din no uthibo. Dibi asa. Kono ba mano khando salvation pa nai kan penga hoi jasa. Ito to chor bra kori lebi isola kotha hone bole na pai. Takhan moribo norok te chaba. Na nika zero chuku pia hoise kitia bi church na hai. Ito to pera bole na pare. Ani kai thaki na mangchong te chai jabo norok te chai jabo. Ani ka mano pisya side. Aro mano ke na maga kitia Anma thakibo. Anma laga chuko. The spiritual lens kitia laga gena thakibo. Timabore jabe na new market te. Ito Muslim kan, Hindu kan, ki Korina digile saila aya ito manobi. Muria bisho to ko chabole pera isna timabore aigena. Anika saina na. Ito nisna phabana ahaina na. Ito nisna montok ahaina na. Hamaga nature pachi bolage, aru manu ki bhi pachaiti bolage. Abini ke itu montuk na tak to ekon no korbo de, nature garden no korbo to sa manu kan karone no korbo. When yourself is not being saved, how can you attempt to save others? Abini nature be salvation paana manu ki kirka pacha bole chesta korbo. Na aru abini kitia salvation paigana thakibo. Hidu dande manu harai chabi Pishi montu khobode Christian love to itu asa moram ko itu asa itu kan itu pabola ke I am happy that I am not going to hell and hell is not for me moi norok den chaboro I know where I am going after I die mora bisor ko chabo ami chane Amakan ko jabo itu chanigna thake bolage de moria bisade ko jabo itu thek chanigna thake bolage dunia de kono ba mano to how can you be sure of your salvation where you are here on earth man cannot know his her own salvation while on earth ani gana dunia de thaga dainde mano ekchun bar nicholaga salvation moria bisade moi heaven de jabo ko bolen na paribo kinga janibo mano kan naga koido iduna you cannot experience who something you don't have. And if you have that something, you are assured of that thing where you are going. Abani ko chaje du kom pai chai do. Ne thagile kini jane bola. Ne thaga gale koi do. Paul missionary goes. Philippians chapter 1 verse 2. For to me to live is Christ and to die is gain. Do na. Ami cinta thagile to Krista karone thagibo. Mori jaile to labh ase. Ki labh? Ki? Sorgote cha laga ase? No. Heaven ni jabole laga to 100% sure. Olebe dai kita heaven bogjibo dai reward pishi pabole ase. Hitu ko ase ro. Labh to hitu ase. Heaven ni cha laga noi. Chaigena ki pabo hitu laga ase ro. Hitu kane Anma thagile do cha bole laga kotha noi tate chaigena be ki pabo hitu bi ase ro. Hitu chani chai do. Are you sure of what you are going to receive in heaven? Asana na. Sorgote chaigena mo hitu pabo sol kora asana na. Na kiniga koribo na kiniga koribo chabo na na. Anika montu asana ke. Work out your own salvation. Nicho laga salvation to kori lobe. I don't say work for your salvation. I don't say. Paritran babo karoni idu no. Holwe
nature laga paritranto korilobe. Work out your own salvation. Itu asa. Nah, itu revival aji. So mano, isorga lok pa bole, sisa koribide. You try to get right with your God. Isor lokode, abini laga eternal cushion to pasala korilobide. Abini sorgote jabole laga kotha to pasala korilobe. Itu revival bra. 너래도 빛이 때리거나 कोनोबा मानो करने दो थाकी चबोदे आज ये तो किमान बुझे ना से किस जाने कोनोबा मानो दो आहासाल itu tinde ना मार्च 16 아주 ना आज itu 누봉지 볼래 나가 마노 비 थाकी 보도 और एकचुन मानो नरोक्ते चाइसे कोले도 किमान लोकसन 나서나 किमान लॉस है আমার কো냐 মানো একজন ফাল কাম করিছে গলে খালি কো냐가 너 보험간 비 아만 ENBO 나가간 석구셔버려 হলেবে একজন মানো নরকতে চাইছে গলে কান্দিনা না না কান্দিরো মানো간 কিলে মানে নিচো কারণে বি তায়ার নাই তো মানো মরিগনা নরকতে যাদো একো হিসাব নাই আরে আমাকা লাগা লাইফ তো নিকা হই যাইছো এটো কারণে নিচৰ কাৰণে মানো কাৰণে আমাৰ এটো spiritual concern থাকিব লাগে you should be able to learn to put your spiritual lens আপুনি লাগা আইনা তো আত্মা লাগা আইনা হালি লবে আমাৰ সব নিচৰ লাগা মনতে প্ৰাৰ্থনা কৰি না থাকা দেমতে আমাৰ লাগা pastor Reverend Mobabra yete ahegনা আমাকে কি প্রার্থনা করব এলো আমেন করেন আমাকে এটা শেষ হবে প্লিজ worship team mongkai moya be teman pai kunyo ba wang mana ya teman kawang ngau nyu lai tam yang ki teman hang ke chai ya hagalu teman kawang pai ching chipu ya lak hayang dau ni nang ching na ting ba ma tempu ji na meng lak teman now silanda imane sing bu hem chia hangi chia byo music ngau lak hayang hado background ma yop wanda cha song mo oya byo no mana nang cha yop pu ngam yi chai lak chai ya byo hangwa chi hayang boy cha ma to man ka da bai shot pu jine amyang cha ne yo kawang pai ngau yo to jing ne amyang lam ma music ngau lak ji chi hayang bu nang da jam lak jing ne ada jam lak jing ne mong du huwe kawang da yo bu kam lak jing ne hayang mong jang ma tim da dam lak jing se hadaw ina teman moilan mek ngoi ha nang de sip si bu jing na se tenap kawang ngawan nang da ngau bu ngonang hadaw ka dong nyu bu bunyi ngohnang anio tai bunyi ngohnang ko nyau ba toman yaha yin kem chang iyang ki ni chai toman ka dong nyu mo bu ya kaya atai nang hayang mang sianga mangkhok a toman si show mo o pai khan pai nang se ko nyau ba ngau de nang ni chai tai nang mangkhok a coffin na nang song do o khan o pai na nang ya ha ma te mo ya hayang hada oba mangkok hola kai nang jing na sa da wa ka dong yu kembu
hayang nang jingna se sipsia saji halan hatau some kawang pai jenga jepuya yang tim dango belum yang kema teni temana jaibu kawang ngau apa gan me apa Abraham pai Lazar ngo tu gan me nang hayang ni nong mulak hayang ayitim ba ngoya belum yang kema hak pa namang ya Tuhan yang ya unyugai au hiba nyise yebubu hakpa molawan mama daukan ma teman sokila kawang song de bege kawang song de bege kawang song de bege kawang song de bege haleluya haleluya yes Lord Jesus haleluya Lord Jesus we thank you for what you do haleluya Lord Jesus yo yen kawang song de ya I song de dimana pai lang pai numan moi lang ngau ngai yo pa numan noi lang ngau ngai yo pa yo yen dimna nang yen dimya haleluya haleluya chao ba na ba yo mon ba ba nang song de numan bai moi nang song de numan bai moi nang song de tang bai na haleluya wang nang ka nang numan nang sipsi pa ya ba moi chao ba ka ba nang na pa na pa moi yes Lord Jesus counselors lan numan de yo bakim na no jing ne numan ne kawang na pa na pa do ayang numan de yo pu nang me chamlak chin na ko counselors lan kay numan de chamlak kawang song na mai ge ayang na kim daya oh chao ba ka ba numan say nang song na mai boy ado revival la yo ayat je ko revival mo na ang chin ne hadawa kimpa chin mo na ado na kimpa chin ma daman mo na au yu yitim ni da ko bai mo na da da ba chao ba da ba yung man ba ka wang nang song na mai boy hallelujah Lord Jesus we thank you hallelujah Lord Jesus hallelujah Lord Iwang iboy mo say awang na chan ko kaya nang yaha ba yung damo na yung nang tipangolang sinese awang ngawan tumanda kaya yung tipangolang sinese awang ngawan tumanda wang manangawan ng tipan hallelujah Lord Jesus we thank you for what you are doing sawa na ba yung man ba kama yan ibu yan daw ba yaha ba yung madamo yan ang ba ano ba kimchik ko ba yan ay alak sila kumana na ba hibang yaboy nang dapat na kaboy nang asana iba hallelujah Lord Jesus glory to God glory to God hallelujah hallelujah chao ba da ba yongwan ba kawang nang kadalan hangsine nang song da eme kambu bai nang ngau ma ya panyang bai dige o wang dang kawang
ma bu ha le yi bu da wang dang me mo ayong timbu hadau mo mixo malina hallelujah wang dang kawang nang kadalan yan yi bu ya fan da bai na dam bu jina sa minyong fa boy hayanga nang pai ni cha da man mong bai se hola hama a tu mana pai kai sa jin nang ang ching pai kai se da man e hola do ke mo wang dang kawang nang minyong boy hayanga tanap tu mana ya bu hadau tai nam yong mai so dum lagi dia aniu tai nam ani ba tini bu ni cheng na ni su ba tai nam o tanap pai bu ki mo moilan ngat na sipu pai pai na nam ha Awian aniu nok ma hadau ribabel cheng man si mo ya bai kawang nang kim jing ta bai he maya yang tanap tu mana hangga kanong mong na ya kawang nang au apung da ya nang kadalan mabu atau ki apung tau ya na bong bong memang nang hadau kadalan do kawang nang acaki bu sip silam ya u dam ba yongan ba kawang hadau tai dam mai so dam myong fa boy tu so so bu jing na sanang de yo ba kem myong fa tu man ya na ngoning nang mohiman phai ya na dam ba yan yi ba chi su krisam fan fa yup nang dolan na so ba nang mo ngai ye amen amen takadin balan Awian ne, yupu ya hanangi, jaman fai camp director sing ne tamyang bukia, takpalan sing ne se yupu bagi alak, tau kema takpulan, atanja, lan kai se tau jadi nang.